Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Díomh Madden Wat Trónónama Fáilte Ash Chuig Gaeilge Weekly Agron Céad is a Fihadó an Teachtain Seo Lumsa Liam ó Learn Irish Online. Agus Mas Rudé, Gráis Vigéisteach an Teachtain Scatcha. No fiú an Teachtain River sin, no fiú an Teachtain River sin. Ba is agah cad atá le teacht inniu agus sin ghfuil chun an mailbag sin cuidedó an tagrán idirnáisiúnta a dhéanú inniu. So dúirt mé an Teachtain Scatcha, ní raibh mé an é chreideamh an méid réomhphost, an méid teachtarachtaí a tháinig isteach agus gráistigh teachtasteach ó bhátain agsúla timpeall an domhan. Ní raibh ag leabhart faoi, blá clí amháin agus fiú timpeall an domhan, ní raibh just ag leabhart faoi ó Éire agus an sin Vancouver agus Melbourne agus sin é. An méid átain agsúla agus daoine agsúla éan ag daoine beidir nach éan ag iad ach tá chlán éannach acu beidir grá a dismothirí in éan ag nó freisin daoine agus tá an chúpla den na daoine sin nó scéalta na daoine sin a chostal inniu. Daoine nach bhfuil éon buint nó ceangal éannach acu agus ní leon foiil éannach acu ar churbe agus bhí an méid sin iontas arm grán méid sin riomhphost agus teachtarachtaí a gin dúirt mé tá mé chun gachrad a scarú in ná agrán, so gach riomhphost agus gach teachtarach a bhí a gin ó Oileán na hÉireann a dhéanamh an Teachtain Scatcha agus an Teachtain seo ba me ag léamh amach na teachtarachtaí timpeall an domhan, na teachtarachtaí a tháinig ón agus san ordú a bhfuil mé chunaí de léamh amach a tháinig ó an Fólan, an Astral, ceann eile san Astral, London, Hong Kong, Canada, Vancouver, California, Denver an sin san Stát Aontaithe, nua Amhrach san Stát Aontaithe, Oshawa sin na Canada go leisce, Arizona san Stát Aontaithe, Porto sa Fortingale, ceann ó Dnipro nó níl sam ar tháinig sé ó Dnipro san Ucrán a tháinig sé ó dhuine gras Dnipro iad ar éonos san Ucrán agus ón Nearmán. So tá iontas an domharm ghfuil an méid sin agsúlacht agin ag léamh amach na litreacha stócha na riomhphost agus na teachtarachtaí an Teachtain seo. Agus mar dúirt mé ar an budcrail an Teachtain Scatcha mar dhealgar an méid sin riomhphost agus teachtarachtaí agus chunig cúpla ceann isteach ar Patreon, cúpla ceann ar Instagram, cúpla ceann ar an riomhphost. Níl mé 150 ar cheol mé freigra arás faoi gach duine, ceapam gohfuil ceapam go chur mé freigra arás faoi gach duine ach ní féidir lom a bheith 150 so mun bhfuil tá bronnarm agus má tá tú géirí freigra just chu riomhphost nó teachtarach deile chuigem ach an bhí sé deachragus freisin ceapam gohfuil gach riomhphost ag churtha agam sa doc seo atá os mo chóir sa Google Doc nó Google File tá agam os mo chóir an seo. Mas rud é nóir le mé amach do riomhphost le a hell bíad agam agus tá mé chun é léamh amach an Teachtain seogan. Níl éon mailbag a sin eile an Teachtain seogan ach just má tá German Jane tágam Jane méáis PS bhí ceann eile an Teachtain seogan. Éireanos. Caithimons é ó hosú agus ar dús níomaigh dul go St Kilda's in Melbourne, níomaigh dul go Vancouver nó áhfuil lán éannig timpeall an domhan, níomaigh dul go London nó Manchester, níomaigh dul go Soho nó inrad mar sin, táimeigh dul go Krakow, beidir átra a lán éannig ina líon de sira agus bhí mise i Krakow i 2009 gur fá cúpla lá nuair bhí mé ag déanamh an Interrail le cúpla cara agus táid chun chostal ó Ursula in Krakow sa Fólan. Díaghaid líam is Misha Ursula. I listened to the podcast in Krakow agus agóní ní me cínte chin chuí a fumníatra Krakow a ceapam sin on pronunciation on fumlo atá air. I listened in Krakow, Poland when driving my son to school. He gets to pick up a bit of Irish as well. It's a great idea. Exactly what I need to help me with my Irish, which I've just started learning in earnest. In the old days, it was too difficult to pick it up from books and recordings. I've been an English teacher for 25 years now, and I think you do a great job with the content. Thank you very much, Ursula. It's engaging and real chatty language, and the graded difficulty of the 3 episodes work really well. I particularly enjoyed the episode on Formula 1, as my dad was also a big F1 fan.
from Galway. Best wishes from Krakow. Gurmad Ursula. Do chreidse, gárad an sin dús Ursula más rud ag bhfuil tusa ag múna an bhéirle le 5 blianas fihinús agus ceapan tusa ghfuil méid déanú tapma an sin tá bheith anbhródal faoi sin mar cinnte ghfuil a bhaid níos mó rudaí arólas agatsa. Maidir le teangacha ná mar atá arólas agam so míle buchas go háirithe as an compliment sin. A go mála sin annachúil le chlostal grá iad nó ghfuil iad ina fan nó luclanúna mór de Formula 1 cosú lumsa agus gras galliamh é chomh ma so cín sé grá sesin gafa le beidir Michael Schumacher I rith na nócadí beidir air sin Senna chomh ma beidir Eddie Irvine agus daoine eile Nelson Piquet agus Keke Rosberg agus tamánaithe difriúla ó na thugtaidí agus ó na nócadí agus beidir an Ian Jordan freisin an Ian éarnach a bhí agén sa sport fadó so tá sé sin ionintach chluiseáil agus rís do chreid dumsa tá mis just I chiomar codaltan seo I lorna catharcha sa bhil ag leabhart sa scoilga mion cheanga minority language atá insaí is cum más rulaí go daithníon an ráis sin leat nó muna daithníonn sé is mion cheanga é rilí gomráid leis an méle agus do chuid sa ghfuil duine éigen an sin I Krakow le athair éarannach nó athair a scaileamh ag éisteacht le sin ag éisteacht lumsa just le gláir trí péród gach seachtain an seo is sa bhil so míle buchas as bheith túnalas teach gach seachtain arsla míle buchas as an riomh sin a scríb agus míle buchas chomh ma tá se an tábhata dom ghfuil tú ag rins an fudcrail ach níomháin an fudcrail ach tá tú rins na Gaeilge le the walk fresh and usually when driving my son to school he gets to pick up a bit of Irish as well so cove cool shin gwil is so gwil an fólanish ag the walk gwil an berla beidir freshen ag the walk agus gomala shin gwil buganing gwelga ega cove ma milweka sa shin sle mar dort me Neil an Tom agam an tachtan sharm budgraila hon sais big analysis agus jet nóméid fragra a chur rashuig daoine ar an budcréile so just mé an leabhar trí gachraí fus ar fan nómin na cho agus ní éon radach in áire tá mé fear bhuioch agus ní freidir le mé chuidúns an méid raí fust a tháinig agus teach. Danny as Melbourne san Astral well ní as Melbourne ach tá sé ina choní I Melbourne san Astral cosú le lán éannig le leihann le seo ní na cín sin bhfuil tú an sin is St Kilda's cosú le lán éannig Danny ach tá tú an sin in Melbourne Rainos. Hi Liam, loved the podcast, started listening a few weeks ago to the Wadney Simply version and was surprised how easy it is to pick up the language again. Quick interruption, Danny sin an rud tá an cearta de lán teenager si dá ní lein gweil gagam ach an sin ar bhín siad ag éisteach le rud ag an beagganí ní simplí tá siad actually an lán neart de a fiochú sús rééis go háirithe más rud ag gneachi siad go ghailscoil nó beidir go neachi siad ar scóil in áit cosú le chun ina gaillimhe nó chun bhó nó céirí nó charcaig mar an sin fiú manráú a choní sa ghailteacht fós tá tionkar mór ag tacht ón na ghailteachtaí in iarthair na tíre agus te ná tá level education na Gaeilge a Wadney Swords sna háitina sin. I'm a firefighter based just outside Melbourne, Australia, and tune in on my 110-kilometre or 1 hour and 20 minute commute to and from work. It's a great way to pass the time and gets the brain working. Keep up the good work. Danny, míle buchas leat as na focail an a jazz an sin agus rís do chuirte bhfuil firefighter san Astral ag éis do glumsa gach seachtain ach tá sin go hinnta gur fad fairléide Danny tásúla agam ghfuil gacrad go hall an sin in Melbourne 110-kilometre commute so I presume you're based just outside Melbourne, Australia. So I don't know, is your commute then in Melbourne or is it outside or Cainach? But a big commute for sure. And bhí an íomhá sin agam Michian anis faoi an commute goméchtú I fire truck ach ar nói sa commute ag dul gotí an lopper ar bad ní bhéchtú sa fire truck ar thurbh bheith tú ag dul gotí an fire station chuna bheith ná a bheith sa fire truck a dí sin so bhí an íomhá sin agam tusa sa fire truck is sin an tanam ar fire truck am le ceapan ag éisteach le Gaeilge bhuaichlí ach ar nói ní sin tá siren arsúil nuair atá tú sa fire truck agus tá rudaí níos tábhachtaí arsúil nuair atá tú ag dul
dul áit éigen chun sinne a churmach is tócha. Ag míle bhuichas as sin Danny agus tásúlam gúil gacrad go má leatsas in Astral agus ar nóí nírá sé sin mar an taoinichan ó Warmans ón Astral Seán in iarthar na Hastrála. Agus tá sé sin ina chonaí muoin tú agus sin rud gomininic nar bhín man si smuoine faoi éannig timppla an dam bí man si smuoine faoin na héannig sna chafracha nua áracha Canada ní chathirí Canada an sin a Vancouver mar hampla London ach ní bhín man si smuoine orintanta faoin na héannig ina gcónaí faoin tua agus tá Seán ina chonaí faoin tua a líam agus tá scélínta gaige dearann sé ceapam áitéigen sa rífast an seo nachhfuil scéil simú leige ach Seán cínta ghfuil nó beidir ghfuil méid smuoinú faoi cean eile. No, ceapam grain cean seo. Seán, a Liam, first you'll have to forgive the mistakes in my Gaelga Tom cínta ghfuil botún glór ansa Tom Rashik fólam I le sé bhí istócha nábí bortha faoi sin Seán sin ceart glóras. Mis Seán is as churci mé ach tá mé mo chonaí an iarthar na Hastrála le 5 bliana jeig. Tá mé mo chonaí mala beag timpeall 270 km níos cheas ar ó cheas dá Perth. Tá mé géisteach leis an podcréile le 5 bhí anús úsáidim an podcréile mar extracurricular activity is dócha. Tá méid óla mo chuid Gaelga le Irish Rub Mali creator eile dhéanaan obair iontach ar son na Gaelga. Agus bhfuil duine those are my words, not his. Agus bhfuil duine éigean sa phobal daltaí éisteach le do podcréile. Thusí mé leis an tríú cheán an tríú legan an legan I bhád ní siimplí ach canis tá géisteach leis an dara level. Éistem gach seachtain agus is íbal am an content níl éon scéal simú agam well tá cínse ghfuil se an gothirthe an chuid seo ó bhfuil tú an leir trínis. Tá mé imime hí os chóir mo cheach ar me dec I ggóil beor agus a géisteacht le ghfuil go weekly is even leman an íomhá sin ar éis atá agam imon sin tosan sin san Astral an muoin tú tócha ghfuil an gréanaigh thatnamh hart ar an am seo sin bhlín seán níos ghfuil sibh sé dridm leis an saoir nó ghfuil sibh hana féin sa saoir a hall an sin cín se ghfuil sé te bitir roiche cosú le mar bhín sé an seo is sa bhéil le mí lúnas agus a míúil agus ghfuil tú géisteach le Gaelga Weekly fairplaygat. Níl an chance agam mo chuid Gaelga úsáid mar níl éon phobal éarnach an seo I túthar na Hastrála agus sin rud eile rís bím sig smuoin ón ar a héon tú mar éarnach go dtí an Astral nó go Vancouver bhfuil bín a lá an éarnig timp na háte bhfuil má héon tú go Melbourne agus Perth agus Sydney ach seach sé sin ní bhíon mór an éarnig ar churbe agus fiú. Perth ní ceapan ghfuil mór an éarnig I gcompráid leis na chachra chun níos mó cosúil le Melbourne agus Sydney hall an sin san Astral. Beag ní eile ó Cheán dag mé éras sa bhlín gábhils thucht ar fa cúpla blin in quote marks chun turas a dhéanú go America cheas agus nua héilean agus Beiidir an Astral. Well, chric mé an Astral I gábhil sa de agus tam fós an seo do chreid se brálam níos mó sin scéal sin na chlustal. Gnáir leat a chara agus lenaráid le gacród ó bhfuil tú téanú mar son na Gaelga Seán míle buchas agus comh cool hall an scéal sin na chlustal is íblam na scéalta de friúil a bhínig daoine manse le chunas a chreitní siad or chunas a jairí lo a bheith ináit ségan mar hampla ní bhíonn se comh siimplí te an ná a dearan duine tá mé an bogu gotí an Astral nó go Melbourne nó go Vancouver ag sinné te an ná beidir change idir fra cúpla seachtain tá níon sé lo beidir bhín stig swinoine beidir bhálam níos máma chahann so agus bogan siad go chachar eile sin a rud céan agam sa ní ra plan riomh agam a bheith im choní sa Spáin ach just hála sé tar éis cúpla rud sa friúil agus tuairt mé ok fan hí mé pí am níos fuide agus an sin tá mé dulgus sa bhéil ar fe séhí agus bfuin mé tatna bhas agus an is tá mé seo le bit nach 5 bliana anús. So fair play that Seán agus tású agam ghfuil tú ag éisteach dúircanis le beor I do lámh ar an deic an sin ó mu faoin tua san Astral. Matt I London ní Harlíonn sé go minic ghfuil seans agam actually labhairt le cean na buil nó cean na history ar Gaelga Weekly nó learnar seanna ach actually bhí criniú bhí na Zoom meeting agam le meas cúpla seachtain ó hin nó cúpla mío hin an is an labhairt trí rud nó go
Maidir le Learn Irish Online agus maidir le Patreon agus rudí defriúla a bhfuil meis é féin na géirí déanú beidir sa tocaí, so bhí sé go hiintach a bheith an láirtlaat an sin me tasúlam ghfuil gacrad go má leat agus má tú i géirí meeting nó cruinhuile a dhéanú ag á méid an just choirí fastfuigin 5 ar bit. Jigwich, Liam, what do you think of the shadowing technique for learning to speak a language, repeating sentences from a spoken passage using the transcript until you're able to speak along with the recording? Is it something you would try on the membership? I'm doing bits of it and it's really helping my speaking confidence. Yeah, fi couple dana a cheolas se ceist dana níos mó na aon radella agus dúirt me, bhí mé géirí cúpla ceist áil ar an budcréile comhma agus, chuna bheith mar cháanta meis níl mór an cloist agam faoi agus níl mór an arólas agam faoi tá sé ínta ghfuil sé ag carú lása. Is tóca, shadowing technique for learning to speak a language, repeating sentences from a spoken passage using the transcript. Yeah, listen, Ein ceap mórnta bíon daoine ró chailte le teangacha gur ócé tá mé chun an metad seo nó an metad sin nó an metad seo. Má tá tú, interacting leis an teanga agus interacting leis an Gaeilge nó pe teanga ó bhfuil tú i ggéirí fólam sin rud má agus cilíonn sé sin go bhfuil tú a gaiirí níos fearr. Agus ar nóí má tu géisteach mar hampla le podcréile le chaintear dúchas nó chaintear lífa sa Gaeilge agus tá tú an sais recreation a dhéanú de na rudí bhfuil siad san ag labhairt fuú. An sin cínta go freidir lei sin carúlaat ar nóí tá sé deacair leis an Gaeilge mar tá sé andeacair an transcript agus automatic transcripts a bheith ad don Gaeilge níl an technoliacht an sin fós. Well, tá an technoliacht sin ach ní bhíon an transcript céad fan géad ceart, so mar ealar sin tá sé buganí deacair agus gomininic bíon daoine chur ceistar mó an bhfuil transcript le fáil le haid Gaeilge Weekly. Well, má tá tú géisteach ar Spotify, tugann Spotify automatic transcripts, automatically generated transcripts dit. Agus tá sé actually soch má, níl sé fear fear an nói, tá an focail mí cheart ag ach tá sé bhhad níos fearr ná mar cheap mé héin go méoch sé ar éonos. So tá sé sin an carlaat má tú géisteach ar Spotify ach tá sé ro dheacair domsagus níl an technoliacht an sin réalaí chun transcripts omláin a dhéanú nó gan dat níl an táim agam chun transcripts omláin agam transcripts omláin a scríomh agam don fudchréile mar bain podcréile seo arsúil ar fe carachnóid agus bí mé rá an focail agus bí mé gafrú an sin ón Gaeilge go dtí an méile freisin som beagnaí ro dheacair agus níl táim agam chun é sinna dhéanú ach le cúna dé sa tauci beidir an cúpla blion le inflocht chéirge le AI go maiid an technoliacht a gin chun beagnaí níos mó de sin a dhéanú. Maidir leis an technique mad, níl mór an arólas agam faoi ach íon exposure nó on interaction leis an teanga gcónaí tá sé chun carlaat. Agus éis, nílíon rialcha má ceann sé leatsa sinna rud is tábhaí agus tású agam gur féidir Landsráid le sin agus Landsráid ag buinte tana bheits na rudaí a bhín muid ag déanú ag Learn Irish Online. So tásúlam ghfuil tú go má hall i London, meis agus le mé leat a rís go lua le cúna sé. Gurmí le mádas an réfast agus gurmí le mágad as a bheith I do wall ar Patreon comhma. Matt Donal in Hong Kong. Hi Liam, messaging through after listening to the last podcast and hearing your request for messages. Not much to say here, but to let you know I'm listening over in Hong Kong. I was listening on and off about a year ago, but I guess life just took over. Inspired again with our new president, Catherine Connolly, to be clued in with our native language again. Thanks for all the work you do, putting everything out there. Hopefully I might be able to find other Irish speakers here when I can use language a little bit instead of translating my own thoughts in my head. Good luck with your busy week. Yeah, it was a very busy week. One Donal messaged mille buchas dul, mille buchas as vegéistecht, mille buchas as é sin a cheola is teach chuigam. Agus, sin cear golóir, orintha le teangacha bí man ro crua ar an héin agus deir man caiimé stadsar dhéanú gach seachtain caiimé bheith éiste le podcréile Gaeilge nó podcréile Frankíse nó Spáinise gach seachtain nó gach lá ní chaithí tú má tá fónart ag á méigean a bheith déanamh an rudí maidir leis an Gaeilge sinínta agus an sin ar feadh cúpla mí muna bhfuil an fón sin ort agus muna bhfuil an sppragu sin agat chun bheith déanamh rudí leis an Gaeilge agus bheith clachtain nó Gaeilge sin cear clór. It's féidir le é ágáil ar feadh cúpla mí
agus just an rud stábhtaí ná chun a bheith an taitnamh a bhainteas agus chun i gcónaí a bheith gaiirí beag níos fearr beaganí níos fearr ní chaithí tú jump mór a dhéanamh gach seachtain just pís le písa. So míle buchas a sin Donal agus bhrálam chuslan ní smó maidir le cén fáhfuil tús i Hong Kong nó cén obairtád hall an sin bhfuil tú múnú an bhéirle nó tá an béirle actually Hong Kong nach bhfuil béirle gachtainna béirlegus Cantonese ceapam níl me cín seach. Annach chuúla ar fad bhrálam dul go Hong Kong láige. Páirc i Vancouver i Canada. Hailím, tá mé géiste leis an budcréile le trí nó ceire seachta nús bunam fíor hatnamh as an glór gur míle mad. Nuair bhí mé óg, bhí mo chud scoilge a bhhad níos fearr. Rugum cheanmháthair in Bhfuilteacht Chilnamarsa i chun na Corcaigh. Tá ghailge go hisismóirí agus bhí ghailge á labhairt sa bhaile nuair bhí mé óg. Tá mé mo chónaí Vancouver, Canada le 8 mbliana déag. Wow, sa tá sin ó 2000 sa seach tá sé ganbharnis, tá mé gairí níos sinna, mar nuair cheapam 18 years ago, caiise sin a bheith i reit na nócadí nó reit na thugtadí, agus an sin bhíon tú téanú na himhreacha a d ceann agus tugann tú fa deara no, sin gabhfuil sa seacht go leisceil gabhfuil sa seacht. Éistem leis an bud creile sa chóir ar mo bhealach go dtí an obair, Tá mo chud ghailge bhhad níos rustaí inis a caríonn an podcast rang beag ghailge a thuirt dom gach seacht an lenaráid leis an obríntaach agus tóga bugé póric. Jeez, mas rud é gur bhog póric Canada sa bhblionn gabhfuil sa seacht. Rinne sé go bhá an sin, nó díreach ribh an crash, díreach ribh an chúlú economic de béidir go bhacha póric an crash ribh a tháinig sé fair play that póric gur míle mad as an rifost. Agus ceapan gúil an rud céanna go lándaoine beidir gúil an chhoil gacu nuair atá siad níos óga nó beidir gúil an seans acu dul ar ghail scoil agus freastal ar chhoil scoil agus gúil an privilege acu chuna sinna dhéanamhaach. Nuair atá tú óg is cuma cadatád i a héal, just bíonn tú ceapú gúil an rud céanna gach duine agus bíonn tú ceapú bhfuil sin an gnáród, agus beidir an sin nuair fricinn tú ar de trocadí agus de charcadí nó de chuigadí bíonn tú smaoinú. Actually, as rud tábhaach é an ghail go beidir beidir go ndearna méid talamh sláán ar sin ar bhíimi níos óga ach actually is rud tábhaach é agus tá mé géirí níos mó úsáid a bhainteas an bhilge nó tá mé géirí bhfuil an chhoilge nó fiú rud eiles cum an piano nó chhoilge nó an idigus nó whatever. Tá mé géirí bhfuil ról níos mó ag an rud sin imime héal agus is tócha graibh sa realisation an smuoinú sin agat póric. So gur míle mad as bheith géisteach tásúlam gúil gacrad go má Vancouver, tásúlam an tátaí géirí gúil an seansad teachtarás gohéan don nula go fiú man bhfuil cínte go mai nó cínte go mín an nulag anna cool agus go jazz hallan sin in Vancouver agus go mín se an Christmasí agus go mín sé fór agus an snacktag tiite amach actually i Vancouver bín sé buganí níos show beidir go mín sé beidir an áseleg sú le Ottawa nó an áseleg cosú le sam really Montreal cínte go méid Winter Wonderland an sin agus méid sean says Christmasí ag go lam children blian a climi cínte faoi Vancouver níl clúam chuna bheith macánta. Carol i California tá an tanam céanna adsa mar atá ag mháthir agus haid le mháthir má tá tú géisteach an teachtain seo tá méid súil le thuáil ag an cúpla seachtain don nulag. A Carol i California ní mháthir ach dunéigen zifriúil. Tá mé géisteach i túisceart na California freisin tá smuoine bháin agam don fudcréile orintanta tá teideal beagnaín fada. An féidir leat níos simplí bhád níos simplí a chur ag tús an teideal. Nuair atá mé ar an fón chaham an trí le an oscailt onas go mbeidh is agam cin ceann é chéin ceann. Agus beidir gúil an ceartad Carol actually because nuair chéan tú isteach ar spáis a bhain sin bín gach ceann mar an géan agus caithí tú é oscailt agus an sin tá níos simplí nó i bhhaid níos simplí scríomh ach mar ealar sin tá clúdach difriúil agin an sin ar an legin bhhaid níos simplí so is tócha gig ar sé sin ach smuoinú don tauciach míle buchas as an rifast Carol agus tá sulam gúil rudig má leatsa an sin i California túisceart na California so hús an sinne in North Cal mar dearan siad an sin. Ceann eile tá sa North American section an seo Oliver as Denver a líam a chara Tásúla am gúilt go má
agus tá do ru arás tá sé buics le dé le cúnaé tá tú idir chean léim a ríis míle buchas Oliver. Is Mr. Oliver ó Greenán, Oliver Grenham as Berla. Agus táim chonaí I Denver I Colorado na Stáitíntia. Is éannach mé rugú agus tógu I gunda Ross Comán mé agus dag mé an blionanta fadóhin haar 10 blian óhin inis wow so sto go gur sé sin beidir tús na hochtaí Hartar an am sin bín mé gafa le reeling in the years Oliver cín se gohfuil an chlór sin ar olasad nó gohfuil atnad ar an glór sin agus le Jane bhí méid féchans ar an episódí ar fad ó na hochtaí. Now rugam mé héin sa bhlín 2000 ach ní rá clú agamsa mar ar nóí ní rá mé beag an méid geostiocht agus unemployment a bhí ann ag an am in éan I réit na hochtaí agus gur se cód sacr an postáil agus I beag na gachríling in the years I réit na hochtaí. Tím a mór a bhín le feicáil an sin nó na clostáil an sin na chlórna sin ó thuí a bhád níos mó daoine I mlína go dtí na stáitínta thuí lán daoine go Canada I mlína chun postáil agus an óperáil agus lán daoine istócha cos ó lása níor tháinig se bhreis agus beidir ní rah an seansa go teachtarrás nó beidir ní rah se bhgéirí teachtarrás so tócha gur tusa just mar dúirtú an sin 10 blian ó hin nó beagní níos mó ná 10 blian ó hin seans má go neachí tusa margheall ar an fá céanna agus an oberlurg agus do cred a grá sé sin cé go difriúil is tócha go mína lán daoine ag fágáil na hhéann na leichen de seo ach tá an puist in éan bín sin níos mó Peter margheall gohfuil sé ro chostasach nó tá sé Jackar an saoil a chothú de chéan so réno sin scéal ha lá eile ag just bhí méid smuoine faoi sin nuair a lé méid 10 blian ó hin seans má go neachí tú I réit na hochtaí. Dóla méid an chhilgad nuair bhí méid ag freastal ar bhunscoil agus mionsol chláiste chearmhaile I mé láthan slúga. Gaile bhbú ar nói sin an sin na gun in na gaiilehach tá sé an chungrach leis an trórán le Ross Comán cáil atá a gin an seo ach ní ra mór an sim agam sa bhilge ag an am. Cé gur beagán chhilge agam tríte le blianta rinne méid dermid ar a chuid is mór hí agus níor úsáid mé ar churbe go dtí gur bhúil mé le cúpla poncán nach ra aon ceangal ar nach acu ach bhí gailge lífa achu tá sé sin do chuirte ar fad. Sppraag an chóir bhí nóir orm margheall nach raibh an chhilge agamsa sppraag an chóra seo mé chun an chhilge ólam ríis go dtíon ar dús le Duolingo. Ach bhí sprach agam an teanga labhairt agus ní raibh Duolingo roimha chuige sin. Thosaigh méid lurg ach funaí eile ar lína agus tháinig méid ar de fudcréile I míor fómhar sa bhliain 2023. Thug mé faoi dearg gur thosaigh dún podcréile míoibran an bhliain chéine. Ó hin bí mé géisteach le do fudcréile gach seachtain an trí legan ar fad faoi láthair tá gach ile legan closdagam de chéad fudcréile ina measc dar bhanam ag gobar mar bhúnsair thar leir. I gcónaí tá minn just pásaí an seo. I gcónaí bhí méid smaoinmh an bhfuil éon den mhaithin sin. An bhfuil éon den mhaithin sin. A bhfuil tar éis éisteach le gach legan sa Gaeilge Weekly. Episód a haon go dtí seachtó bhí gá legan a gin le gach agran, so sin céad is garc episód, agus ó hartar agran i bhar seachtó thosaigh an tríú legan an legan a bhhaid ní siimplí nó an legan dá cheanga, agus bhí méid smaoinmh an léon do mhain sin. Tá tar éis éisteach le gach ile legan. Well, tar leis an duine seo dar le Oliver tá sé déanta aige. So tá sé gafa le Gaeilge Weekly is cosúil ghfuil sé gafa le Gaeilge Weekly agus gur míle mád as an taithíocht sin Oliver agus as bheith géisteach gach seachtain. Anis tá clachta mo chud Gaeilge beag na gach lá agus tá sí dul chun cín well tá sé sin anna solar mar tá Gaeilge scríofa ionach adsa ar éos Oliver as an riomfos le cheol tú seach níl mór an botún ar churbe. Tá fíormhuiic as an obair tá tú déanú caithí tú bheith brodul as an obair a bhfuil tú déanú chun teanga a bheo
beochan gur mí le mad agus tóir ara dit chéine le meas mór Oliver ní mise ach písa beag gin puzzle nó písa beag gin glúiseacht seo a bhfuil siúil agus land dínig fólam an ghfuil gé land dínig buint níos músáid as an bhfuilge agus land daoine ag déanhuiireacht is dócha an ghfuilge bheacu mar chuid níos mó dá saoil mílehachas a sin a bhar cinse go maiid tú a géisteach leis an legan seo sin fud creile stócha agus tá mé hunn de rífos léomach ar an dá legan eile sin fud creile comhma fairplay go talamh agus tásúlam ghfuil gacrad go má lása hall an sin i Denver. Kathleen Nua-Aruk since Thought Change. I meant to write immediately after listening to last week's podcast to say that I listen every week from New York City. I'm originally from County Galway, Dunmore, very close to Ballinslowens, where the Roscommon border would be as well, from where Round Oliver is presumably from. And I especially like that you have more so Connacht Irish. I love the language, but I'm not fluent. I'm constantly learning, and now my sisters here want to be more fluent too. So when we get together, we do our best to talk in Irish for at least a few sentences. Rugu ul nun mór me, chunin galiva, tá mé machoni in the Warwick, o níjeg shaskocht. So again, another of the Irish generations, I guess, that would have had to leave. Okay, that was a bit earlier generation, 1960s, but again, I can't imagine there was too much work going in Ireland. There are too many prospects to learn at that time. You're more on ober el fall in air and egg on nam shin. Each them are on phone on chudges mods and agus make shul chush awan Hudson. So by the Hudson River, Tommy Mahoney in Achalesh, no nor Hushiam agus fos salaba Neil Moran Gwaelga agam ach is brawlamy. You being in Seville reminded me of when my husband and I were there in 2010. We had a great time. Tá sé sin absolútely iontach chun chlostal Kathleen míle buchas a sin agus go dtíine géisteach de Hong Kong a mufuoin tú an Austrráil agus comhbala sin in aice leis an Hudson tásúlam ghfuil rudí go bhfuil lása hall an sin sa Big Apple agus cinse go mbeidh sé an Christmasí agus go mbeidh beagnaíonn sneachta an sin inú áhaireach cinse ghfuil se an Christmasí an sin ní bhíonn sin seo is sa bhfuil ar churbe a chu nóí ba méid dul as go héireann ar feadh seachtain ar aonas. Míle buchas as an riomhos sin Kathleen agus just iontach gur fad chun chlustal wet agus gurmad is bheith géisteach chuile seachtain desa tá muid sa North American section an seo riomhos tá honnagus seach ó America hui desa ó Oshawa I gana do ddíhairt líam is mise desa gosú le tesa ach le dí dúrann si gurmad a sin mar ní ramí cínse desa agus is as Oshawa I gana de mé. Bí mé géisteach leis an budcréile nuair bhíim ag cóchrocht so beidir ghfuil tú cóchrocht níl sam. Cinsáis bí tá acu hálann sin I Canada cinnte ghfuil an bí Francach nó bí le ceangal Francach acu hálann sin. So seans ghfuil tú ag cócrocht cúpla sam pom fritz anis na rudéigen mar sin agus tosa ag éisteach tesa míle buchas as an riomhfostain agus tásúlam ghfuil rudí go agus go mbeidh nula gíntaach agah hálann sin in Oshawa. Tá ceann seo simúil, tá an ceann seo ó Laura on sin in Arizona since Tachintia. Hello, I'm an American listener and live in Arizona, where it's 112 Fahrenheit in the summer and can snow in the winter. Here, your clothes choice keeps you out of the hospital, linen and whatnot. Hats, burritos, it's the Mexican food capital of America. I live near the mountains, so it's a little cooler where I am. 109 instead of 110 Fahrenheit. So in other words, about 38 degrees instead of 39. I'm currently rebuilding my life and getting closer to God after many years of not doing quite so well. Sorry to hear that. All right, but thanks a million for the podcast. It really helps me. I'm really enjoying it. Gurmí Lamad féin. Laura agus tásúlam ghfuil gacrad go má lása an sin in Arizona agus míle buchas agus tá mé ansásta ghfuil an pudchréile ag carú lása le gacrad hall an sin agus go leir le gacrad sa taucií agus tásúlagam gur féidir leat leann seráid ag buint taitnamh as Gaeilge weekly. Okay, ras chuig na hurpa agus áit ségan sa chungrach domsa Porsche níl seach óháin san etriil agus ag tamán spéidir 8 nó 9 nóir ar chlig sa chóir. Ihuá Machara, Lucas is Anam Dum. I don't know if it's too late to get these mailbag emails into you. It wasn't Lucas, just in time. But just wanted to let you know that you've inspired a bi-monthly-ish Circle Cora Gaeilge se I Borto sa Fortingale. Íta chuir fad. Tá mé mchónaí sa Fortingale le bíod na 2 bliana nús le Janie hosí mé ag gimmert GA cum Lucas Gael leis na daoine éireannacha eile an seo.
Well, actually, thula mé faoi seo, Lucas, mar bín mise ag gimmert le Seville aeróg nó Sevilla aeróg an seo agus bín mud ag gimmert na Gibraltar, Marbella, Malaga agus cumála sin Lisbon. Agus bhí mise ceap agus ceapam actually gohfuil Lisbon mar an tain fearn éarnach an ónta go leis gan tain fearn GA an sin sa Fortingale. Ach dúirt den ag an ruhan tarí in níis gohfuil actually fearn nua hall an sin i Borto nó gohfuil club beag nó grúpa an sin i Borto ar ein ó Stíní ag gimmert cuman luchas gweil. So slócha gwyl tosa mar chud sin a dyn sin agus bín lán éarnig ina gcónaí i Lisbon ach nar thula mé faoi lán éarnig ina gcónaí i Porto, so tá sé sin iontach chun chlostal. Tá gweil go bháin agin ifa as tíir chonal hosí mud ag déanú cúpla cearchail chóra agus níis, tá muid mar 7 nó 8 daoine agus tá mo chalín ag fólam gweil ganis is as an Fortingale í cinnte gohfuil an ghfuil go deacardaí Lucas ach fairplay gois tá sin iontach ar fad gurmad as na chuid ibre tá teanga bio capital letters buchas le daoine cosú lása. Tóga bog é ach níos móna sin tá sé bio mé eile daoine cosú lása Lucas ag tosú cearcail chóra áit éigen cosú le sin thar leir actually thosaí den éigen cearcail chóra an seo is Seville cúpla seachtain ó hin chomh má dul chéadúir ní an seansa go freastal ar fós so áit san na timppla da ní bháin in éan ach mar a haspáin an tagran seán timppla da bí níos mó daoine ag iarr an chhoil go chur an cían san an chhoil goúsáid agus tana bh bhainteas. Ok, tá 4,000 Lucas a sin agus tásúlam go maiid seansa gin beidir búla chéile áit éigen ar an Iberian Peninsula láigen ag an Caceres Irish Fla mí bhean fó breidir nó beidir ag na Iberian Finals sa chuman luchascoil rud ag an mar sin bheith síntach ar fad. Roman in Dnipro, nílas agam an as Dnipro, ach nime cíntir ar scríomh sé an riomh seo ó Dnipro ní cheapam gur scríomh ach rénos is cuma. Hello, Gigwich, is cean fád é seo ach honestly beidir an ceannas tábhachtaí a tháinagus Jack in maybe the most important one. Hello, Gigwich, I might be just a little bit late for the episode with emailing. Sorry about that. Don't worry, Roman, you weren't. So, as I presume is obvious by this point. So I don't really have any known Irish ancestry. I'm from the city of Dnipro, Ukraine. Stress on the O and the letter D. Dnipro. I'm not sure. Anyway, at least from my father's side, all ancestry is Central Slavic, so Poland, Western Ukraine, Belarus, maybe some Czechia. Czech Republic as we often still call it. But I've been really interested in Celtic languages and culture over the recent years, mostly because it's easy to relate with history of oppression and language domination that we both suffered from another empire, and in the case of many Gaelic natives and nations of post-Soviet countries still to this day. And with how at some point most of Europe was using Celtic languages. I feel like saving and promoting those languages is important for Europe. Ireland has been especially appealing to me since we've really had a lot of similar history and moments. Both Ukrainian and Ireland suffered genocide through famine and have a history of underground armed resistance to occupiers. British on the Irish side and Polish, German, Nazi and Russian Soviets on the Ukrainian. Both had and have to fight for reviving our languages to this day as well. There has also been a book called Everything You Know About Ireland is True, but... It was released before the invasion times, but I only got it in 2023. In it, one Ukrainian man documents his travels to Ireland and impressions from those, which has been a nice introduction to me on a deeper level. Just a quick break from this. Ní dearan Roman and so cinnáta bhfuil sé na chónaí. Cheol mé riomhos a rashuige mad nino ag chuirceist there, multi with a chónaí in éireann, well, míle buchas as an riomhos, nach chun multi with a chónaí in éireann, and multi an sin ó gábhil svedó, nar hosaí an chogu. So tá méid fannach there fragará seansma sa legan ní shimpli agus sa legan a wad ní shimpli by fragragam madra le cinnáit bhfuil sé na chónaí ach ar éos sin le haid lá ag an eil. On top of that, lately I've also found some people close to me have Gaelic ancestry. My girlfriend, who is Finnish, randomly found out from My Heritage update a few days ago that apparently somebody or someone in her ancestors from 5 to 8 generations ago has been 100% Irish. Wow. Ironically, I did my DNA test rinne me hain DNA test cúpla bliain ó hin agus bhí mé nícha sé fungéid éireannach agus an sin 3 fungéid Finnish/Scandinavian, Finnish/Swedish.
So Irish has been a big surprise to both of us, and to be honest, I feel like Irish will be easier for her to learn and understand than Ukrainian. Now a big question is how the Irish ancestry could have ended up in Finland, as back then it was a pretty poor corner of Europe where not many people went, and it is also quite far away from Ireland. So with all that, I've been promising myself to invest some time in learning Irish since 2023, but finally found time only in the recent months. Since September or October. I really like how clear and straightforward the language is. It blends in well, being familiar with having unique traits I haven't seen before anywhere. I like that, smatlam gwil sais mascon on sin idir ruddy zacrach beidir ruddy nís éasca on shin ditch Roman. It blends in really well. Also, I really like the Gaelic type. That feels cool and fresh, the typeface. Sad, it is mostly as decorative usage now. Bhí sé sin actually Melissa le rudí ará gira Janu I gavils fe guig an chló gwaelach a ólam the Gaelic print agus níl sé Jane tugam, so gavils fe sé cínse gwil mai hon é sin I Would also really like to at least get some grip of Ohm, the old way of spelling Irish, writing Irish. For now, I really just listened to the niche Simply version of the podcast, but starting to feel it might be time to try some more advanced levels. So Beijer, go will do a gauge the show, Roman. Usually I do 10 minutes every day at work breaks or some other time, like during breakfast or while brushing my teeth. Sometimes do skip and catch up some other day. Tá sin céad fan géad cearc lór. Roman Norby bortha faoi sin nábí chur a nummercha brew ar tain. I think that's it. Feel like that's everything I wanted to say already. Has been a lot of text gramad for the podcast and long live Ireland and the Irish language. And might I add Roman Slava Ukraina as well. And really enjoyed reading that. Agus a lán rudí simúla. Agus what? Nimime hon lauert fao gacrad sa ríomhfost an sin. Tá bin rágúil mé chuin sin le bíon na gachtainna ar gacrad a dúirt Roman an sin. Ach actually just tá mé chun seans a thuirt díobh se just smuoine faoi cúpla duna rudí a dúirt Roman an sin. Móman míle buchas agus ceol mé ríomhfost arásfuigad so tásúlagam go bhfuil sé sin feicia agat anwa ar fad. An chean dearnach Michael or Mihal Veder as an Chiarman. Hello, Irish learner from Germany here. This is actually my third try, but I hope to see it through this time in terms of learning Irish. I guess I was lucky so far that I had a very good German teaching book for learning Irish to start with. Hula I actually gwil cúpla lawer agus cúpla folklore sa Chiarman scrífa Germanis ach chun an ghilga a ólam níl sam, céhíon ag scríb na lawer sin ach fair play do, no fair play G. Also, it seems the best online source for Irish grammar is in German. Wow. And I got to complete the Duolingo Irish course back when it was still quite good. It's not as good nowadays, you're right, Michael. Don Ceartad, Níl sé Cove Mat na late in the show. Right now, I struggle to carry on beyond from what the tutorials are able to give me. Currently, I source new vocab from two sources, the Open Door book series and the Asterix comic translations. Níl an dárad sin. Agam only Latin agam an dárad sin ach intach gwil rudi I'm she agat a charine lat Michael. But until I found your podcast a couple of weeks ago, I lacked a very serious way to train listening comprehension. So a big thank you for that. P.S. Not that I expect to ever master Irish enough to speak it. My goal was always full reading comprehension, but if you'd be able to listen and understand it, that would be a big bonus. Yeah, Shin Lamas Michael or Michal, we'll call you. Or Michael, Socha, Michael, Holland Shin, it's the Chiarman. Ach yeah, tá an ceartad, síbhil an rud déarnach go dúirt tú an sin, Michael, like, nuair atá tú ag fólam na Gaeilge, ní chaithfidh tú a bheith, like, okay, an ggóil nó an spruc atá agam sin chuna bheith céad fan géad lífa láháin, like, feic sé sin anna deacra agus beidir, gohfuil tú chuna dhéanamach, just pís le pís an rud is tábhatíí mar dúirt mé ribh ná just an taitnamh a bhainteas, agus just chunneal ag bugur roi, pís le pís agus garí níos fearr agus chun dúras teach ar pís a bháint in teanga freisin sin rud simul mar hampla mar tá tosaigh déanú an sin leis an léithreacht ag dúras teach ar sin agus gur okay tá mé chun airí anmha leis seo agus seán rud is tábhaidí dumsa agus rís bín gach den ag fólam teanga is slí nó an meallacht sa frúil agus sin rud ionach agus sin rud gríomhanlam madriil teangacha a ólam. Sin é. Guys, sin é míle buchas as an rífost na rífost goléir míle buchas as na teachtarachtaí goléir ní bháin an tachtain seo ach an tachtain catar freisin agus rís mas rud ag gonnearna méid dearmid chun rud ag an léibh amach ledaheil bí a dagháil am Instagram ar Patreon ar an rífost liam.learnarshaline@gmail.com.
Agus, nílach agran amháin de Gaeilge Weekly fág agin. An tachtan scatchwell by trí agran ar nói mars gannacht nó trí legan den agran céine an tachtan se thugan ach ba an tachtan sugan mar an cean tearnach gin bhlín. De gná bí me ag tógáil ar sus is dóch ar sus gíomhraí an chéad cúpla seachtain de mianar. So bín mid ag úslódáil pudchréiltaí go hartar ícha chin blina agus an sin chréithníon muid agus ní bhíon mid ag géanúin rud go dtí Beiidir an fiú lá mianar. Ach am lína táid chuna sinna ahrú beagnaí. Ba pudcréile an tachtain sa thugan an 10 lá mí nullag an sin táid chun an sus a thógáil agus an sin baimidirráis an chéad seachtain gin bhlín nua. Okay, actually, chance má go méid rás fiú ar ihe chin blina nó háart an tríú an carú lá mí anar níl san caihan atá an chéadín gin bhlín nua de gábhils fé sé. So sin an plán. So an tachtan sugan tá mé an wrap-up dhéanú gin bhlín gacrad runmuid ar Gaeilge Weekly agus ceapan go méid spáisih rapt le bhálan sin. So tá an léomhach mo chuid Spotify Wrapped agus freisin Gaeilge Weekly Spotify Wrapped. So baim sé láir beagnaí faoi cheol, beagnaí faoin budcréile agus comála sin just beagnaí faoin mlín a bhí agams agus bhí ag daoine difriúla agus na rudí difriúla hála ag gábhils fé cuaig tásúlagam gur féidir libh a bheith lumsan ó túnalteach an tachtan scatsa an tachtan seogan go leiscail chun éisteach lei sin. Sinna, guys, míle buchas ríis, má tá tú géirí arí jaagháil leis an budcréile liam.learnarshaline@gmail.com. Bíag seachtain agus tíir seachtain na jazz go bhar fad, slán agus bannacht.